Čau! Dneska si spravíme pukance, pretože máme meniny a ideme urobiť party hard! Otvoríme pukance. Mňam, mňam, mňam. Mňam. Ups. Dáme pukance do Dáme pukance do mikrovlnky. Teso! Nastavíme mikrovlnku. Neviem jak. To sa robí tak. Jej, to stačí. Minions. On sa volá Karl. Jop. Karl. Vážne by ste to mali cítiť. To je úžasná vôňa. Le kameramanka. Kameramanka. Zastavíme na takomto čase. Vyzvala sa mi baterka. Otvoríme. A nasypeme. Vidíte ten dym? Asi nie. Jahej. Dobre, fajn, nasyp to tam. Nejaká je malá tá miska. Party hard! Party hrad. Aha. Party hrad, yeah! A ideme! Jingle bells, rhododendron. Dendron. Aha. Jingle bells, rhododendron. Daj si, high five. Dendron. Aha. Oh yeah! Said I didn't bring the ladies, but I brought my favorite friend. 'Cause I know somebody who knows somebody who knows somebody who knows. Woo! Somebody who knows somebody who knows somebody who knows. I whistle while I work it. I whistle while I work it. Yeah! Hey girl, excuse me, who are you supposed to be? I'm remembering people to this screen. I just a bitch now because I believe